Haino hai lam sogo norong tinini o video jeng salainai TTADC budget 7 session tamo kok sabjaka jeng o salmari duita salmani romoi food analysis khlainai o video tei tam no tei borok development khlaijaka eba buskango tam no tei development khlainai abrong no jeng o video salainai a salmari inga 24 salmari wobok kaisa session ongi thangka nge tinini salmari 27 salmari 2023 obo kaisa session ongka yang faising ke jeng saimano state of tini kok sabjaka obongka second day assembly house meeting ge moni bagi bo jeng next video sawi khnar norong no tamo kok sabjaka tini ni state assembly house meeting o hingke tini TTADC budget session interesting no ongka hani manu tamni hingke onek no nangkunga kok robo sajaka development no tei tam development khlaijaka ADC habangni faising tei rokbo norong no jeng sawi khnari wano tini bubagra bo phai sobaika TTADC budget session je borok kok chapma pandawo ge ajaga bubagra bo kok narkha abrong no jeng no food analysis khai sawi khnari wano tei boni kok bubagra ni kok no bo jeng cheri sawi khnarnai norong nai tongdi video paithak jora hangke thane 24 March sarmani TTADC habangni budget session ongmani afro je health department EM sar komol koino question khlaika je ambulance driver rokno telangmani eba chakri telangmani abrok function da ongkhana nyako hne opposition rok bono sunka ke bosaka eba bo reply reka hai hne ab driver rokno je ambulance driver rokno telangmani abo function nyako hne tangi hingke jeng function khlaina naimani no buskango election fai reka hingke abuni bage kisa bathagi thangka eba le dengi thangka hne কিন্তু বা বুস্কাংনি সালমারি এবা বুস্কাংনি মাসনি সিমিকা ও ড্রাইভার লক যে তলাংজাংমানি আবরক ফাংশন অঙ্গি থানাই হনাই আরো অপোজিশন এডিসি হসপিটাল রংনি বাগেবো কুয়েশন খালাইকা অপোলো টেলিমেডিসিন অগ খরক বুসুক পেশেন্ট নাইজাকা হनै রগবো সংকা গাজাगा সাকাबो 3318 জন ছাক ফুনুগै মানখা কেববা এপ্লো স্পেশালিস্ট ডক্টর দিল্লিনি বাই নাইজাকা কেববা চেন্নাইনি এপ্লো স্পেশালিস্ট ডক্টর বাই নাইজাকা কেববা হায়দ্রাবাদ কেববা গুৱাহাটী বরক ছাক ফুনুগৈ মানকা এবা ছাক নাইজাগি মানখা গে আরো এপ্লো টেলিমেডিসিন অক স্টাফ বুসুক টং গে এপ্লো টেলিমেডিসিন বুসুক রাং রিজাকা রক বহনে কুয়েশন ক্লাইকা আজাगा স্টাফ ন সাকাबो 6 জন স্টাফ টং হनै গে August ni 22 ni salmari ni simi 99,06,130 rang thangka hne bo saka je ebakai rang rijaka aro hingga laboratory facility rok da to tong kre aborok bo question khlaika bono hingga bosaka laboratory facility rok kri kho haifono abuni bagai samung choli tong hne saka junglukurobo saimanu TTADC hapango tipra motor phaimani yagulo system to change ngano hani manu badyang phaisingo sana thangkangka healthcare ni bagibo onek no improvement ngka eba development khlaijagi tongo eba khlaijaka nei tabo kiyang phaijing sana thangkangka age thanai 5 years tamu development kha ajaga hospital lo hor bai sar tabo bai compare khana thangkangka tabo hangkangka onek no ajagani equipment rok te laboratory rok jeng katal no nugi mano tei buskangni salmariwo onek no katal tai laboratory robo fix nai eba khai develop nai ajagawo jeng saimano je ajagawo onek no specialist doctor robo phaika jeng tam improvement ongka abo to first to last sana thainya tamingke jeng omo lukrobo saimano busuk jorate aro development ongka jeng just no rono summarize khai sai mase bomo hai busuk tei development khlaijak nai ge tabo ajagawo sapika hai hne chini EM healthcare department ni sar komol koleibo buskangni salmari taibo aro facility ek khaijangnai building kari ni bagi se jeng function khaimia angi tongo eba kai jeng jagari me ang tongo nei tabo bo saka jaga drugs ni bagai de chini charai rok drugs na har tongmani borong ni bagi bo mothangjangnani eba kai drugs free khlainani abrong ni bagi bo samung khlaijangnai tabo jeng jaga thaini rutuk tongo te building rok kahga me khoni bagai function khlaimia ko eba kai a project tubi me ko haipono buskani salmari oke dati no o project ro tubu jangnai hene jeng saimano ajaga telemedicine tele emergency rok botongo gata kaisabo tabo add khlaijangnai abo kai drugs free ni bagai tak saimano tripura hastewo drugs free le ni tongo haipono onek no drugs manjagi tongo to o jagawo stini TTADC hapangni CEM sarpuno chondro jomatia ni kogno salayane eba khai bono question khlaimani abono bo answer mani abono jeng oro salainai bono question khlaika hai nei busuk rang bai kha tamo samung khlaijaka bo sabjunalo nei bo saka ADC hapang bai 27 ka lama katal snamjaka aroni bisingo bebagi rang bai kha 4 crore 75 lakhs nei
খুমলুং আমচাইও 2টা মান্দাই সাবজুনাল 4টা বাইজালবাড়ি 4টা দুস্কি আমচাইও কাইসা মোহনপুর কাইসা টাকাজলা 2টা গান্ডাটিসা কাইসা মহারানী সাবজুনাল 4টা আমবাসা সাবজুনাল 3টা মহাইকাই সাবজুনালनि बिसिंग सामुं तांजाखा के ताबो वेस्ट डिविजनाव 1 crore 52 lakhs रां थांखा सिपाइजला 32 lakhs खुवाई डिविजन 67 lakhs साउथ 25 lakhs गुमती 8 lakhs Dolai 1 crore 17 lakhs North Division 42 lakhs and Unukoti 28 lakhs Mohaikai Subzonal Khaye Development Te Rang Baiman Saka Chini TTDC Hapangni CM Sar Purnochandra Jamatia O jagao Tipramothani MDC Sar Robindra Debrma Bobo Kok Saka Hai Hene Bill Rogni Beparei Tei Rang Rok Kahamke Rohojagya Budget Dok TTDC Hapango Thikmote Naijagya এবাকাই যে বিল পাস সুমারক আবরক কাহামকে স্টেট গভর্নমেন্ট অফ চেরি নাইয়া আবরংনো বকক পিসাকা তিনিনি টিটেডিজি হাপানি বাজেট সেশন গে তিনিনি সালমারিও জংনুবি মানখা যে বুবাগ্রাবো তিনিনি টিটেডিজি হাপানি বাজেট সেশন থাঙ্গি সইখা আজাगा বকক সাকা বতাম হনি কক সাকা আকবরংনো জংকিসা অর চেরি সালায়ানো টিটেডিজি হাপানি ফাইসিংতে লেজিসলেটিভ বিল পাস ওঙ্গৈ Governor ni aro sogai governor tam khlai hingke governor state government be kok salene thangu ge ajaga state government no bill pass khaya ngi thangu abrong no khuk khenka tinini salmarini TTDC budget session no bubagra te aro saka thanai bosorobo bebak ebakai baksa boro koksil chaka je tipramothorok karap tet ebakai development nok khlaya hani rok sama rok kok rok no bo tinini budget session no kok tisaka kok khai haisi je bebak no promise khlayo rinai obahai rinai mohai khainai mohai khaikangka mohai develop na hinai promise khlai thango state government nok bo for example 1100 crores world bank ni faising te 2021 no state government no rijaka mo march 2023 phai sokpaika haifano taksak dorate ADC hapango ek peka phano rang sokpaiago nei sak agi oro 25 years rule khlai thangjak CPM rok state of te ADC hapango ba haifano gahamke ADC hapangno hangke sakthari naijagya eba naikol jagya oro bubagra saka jung oro kebono haimia eba jung oro kebono kaham sana thangya oro jung sama hangke haise je tangge ADC hapangno ka sik saktari naijagya omono su question khlayo jung saimano rugrok bo je ADC hapango tipramothor phaimani yagulo onekta major importance bill rok no pasangka aroni bisingo jung saimanga police bill rok bo pasangka hanai oro bubagra opposition rok ni question no answer ka baksa MDC rok samato rang joto kishoriya hanai haipano bubagra saka oro rang krei hingka kunu kam kas khaimia hanai rang simen hanai nung chakri roma bai salary rime hingka o borni family rok household rok bahage cholenai hanai rang runa nango rang rukhaise salary mankaise nok huk thiknai hanai bubagra oro saka bubagra joto opposition te CM te treasury rok no bo koika hai hanai jung kaisa joint team khlailayane hanai joint team khlaima yagulo state government bai malayane hanai malaima yagulo jung ajagao je opposition bai je ajagao ruling government tongnai rok milewoi je bill pass wngmano abono simi phano thangai state government bai salaibano hanai oro jung budget o soimano 5000 crore 10000 crore hanai khatao simisi ok crore rok ba digit rok naithogo hanai kubui kok sana thangkangkai obrok odek thanom rang khaya ebakai rangsi maya hanai oro jung politics khaya karei jung thancha khayei kaisa hamkraino wansogoi jotono milewoi state government bai thangai malayei salayei ajagni problem ebakai solution tubui hailai kangkai onek chini bagi chanai hanai sana klayo jung lukrobo nubi tongo jung lukrobo saimano je ADC elakao angka onekno under develop ga development tumnani bagino bubagra omahike step ro mana harro gai tabo jung wansogi nai kangkai ADC hapango je tabo opposition tongnai rok kisa buji laike chawo je power by simia rights rok by simana na nini power to thango phaisin nung kaisa constitutional solution eba kai rights man kangkai all rights less hara bosok tong thanai generation to generation rights man thanai nini of power le dini thangana kana phena you can draw your own conclusion. I don't want to say he is bad and I am good and we are good and they are bad. But the truth is कल अगर आप यहाँ में बैठेंगे तो
आपको भी वैसे ही ट्रीट किया जाए।